On pin quit lot bej kispai DF yaglan Hamas kibrang ti haga nyauterik benang tebar arjar pulai bat rai kilena hoti na po Yemen ban on perkut yakajin strike na katma persya yagri Israel sa uwe open quit lana yo penyap kispai jongri Israel ya unuk ba platoon komandar kata Ab Al Hadi Sabah ubri wei nagi leno ubaron kti ban penyap yagi beri kulului hakan nyauterik mana Oktober arjar pulai lana kajing sedang katma jong sipai gari Israel bat klena Hamas baradun rungul ada banyak penyam don jing temu gari Israel lana sipai jong Israel ban puat ban penyap lut ya barok kita gleno ban kti ningkong hak tama persya Israel persya yang Hamas lana kibulun kti rung penyap ik pajbak lului hakan nyauterik mana Oktober arjar pulai kita mendangnya sengap ya kan video kan nyauterik benai Oktober arjar pulai kadai kesngi bayam beriau lana kesngi bak tang mahajung gari Israel haga badak pangut kibriu kila syakin nab bat lisyak penyam kata hadu kat ars pangut kibriu kibla klat lisyak penyam badadu ars pasan pungut kila syakin nab kata daglano Hamas syapok kasa haga tiga sengi nagaleng klino Hamas kila rung jubor syapok kakit bus kabadai kawai nang mentajung dari Israel haga baki daglano Hamas kila penyap napang kila bom napang ya kita giru pajba katba ka party lang festival kajing syat kenang long hak te jaka kajing yap jung te khas pangut beriau bardu as pasan pungut kelas bagi bala syakin nam kala penyam ketang ya pajba jung Israel bat la penkendit ru ya ka Israel berkawai bat kumjuru ya partai berkawai bat daino te kadau bakajing sedang katma jung Israel persya ya kleno Hamas hakaba kari Israel bat kisipai jongka kilo penyap hadu nrungut nagiti leno gebren keti ha ketika sengi kata hau benai Oktober nyauterik arjar arpulai bat hadu mentan geleng sipajung Israel kedang tuet ya ketika leno ban yok penyap lut ben ladayo on pensak mensim benrewan kruwet benapang ban penyap lut ben yaki kata kalong kum garai nag sipai jong gari Israel bat nadu baki katma peding leno Hamas bat sipai jong Israel kumbas sau pesan hajar ngori ginung perstain kibasa apok Gaza kila syap penyap lane gila ayam ha pedeng katma jongleno bat spai kari Israel da kajing ther namding kajing kruwet napang ki spai kari Israel ki yeng kisem ya gijaka baklen Hamas ki pelong gajakari lane gijaka terikam nadu ke hospital ki yeng kisem ke sarkar bat kum juru haki krem ki baklen Hamas kiti latip kum ki tunel menin kasngi kepada ke artering katkum ke kubur nak sipai jung Israel nak kata ki IDF kliatu bahagan ketiau beladam nak leng jungki kilio ban kruwet ban penyap yau Ab Al Hadi Sabah ubadei komandar jong platoon nukba bat hadu mentah ki sipai jung Israel ke pentikna ba nrungut na pedeng ketigleno kilayo ban penyap bat menin ke stepan nak leng sipai jung Israel kilo penyap sayo Anas Muhammad Sadi Mastri ubadai komandar jong Northern Sector jong rocket unit jong Palestine Islamic Jihad lanai kleno Palestine Islamic Jihad bat Anas Muhammad Masri udai wei ne pering kleno kiba kontrol yaki rocket lane bansiat rocket siapo Israel napo Noden Gaza bat udai wei ne kleno uba tumu penyap baik napang yaki sipai jong Israel bat kum juru ya kiri pajba jong ke Israel kum tanang leng IDF lanik spajung Israel mars nyo ya u trum tram pun kruwet penyap baik sendon ya u katrat sipai jong ke IDF lanai jong sipai Israel kata latip kum ga 162 division ka operate lana katrikam hagi jaka jong ke Jabalia bat ka bait lahya bat kum juru kajina join lang bat ka sinben ban eliminate lanai ban penduk sendon ya gileno kecim benta pan atak ha kate kan nyauterik Oktober arjar arpulai dekat ba katma bat gileno Hamas kelkam jajai menta sebat gileno hoti napo gari Yemen katma jung Israel kanang ya penkre lane kanang ya jur namar nagliang gileno hoti ru gilarai ba kendeng ya terbom lengini strike missile bait sapo kari Israel katba kari Israel kampat penkut cisndon ya katma bat gileno Hamas lain pelajru ya koi di nong Palestine nong Gaza kibas akut apo
Israel ban pelaj no yaki dak spy kari Israel kata kalong kumu khobor ne jingkran na Muhammad al Bukhaiti haga ba ulakran ru haga waining news kata BBC ba kalen hotis kanya target bait lane kanya kruet bait yaki misal jungka chapo Israel bat kumjurung hati ubladab baru sembian nagalang kalen hotis kala kruet ballistic missile chapo Israel nre nagalang spy Israel kelayo penyadano ya gitu missile besiat dagdeno hotis bat nagalang Prime Minister Benjamin Netanyahu ulai warning chapo kalen hotis kiba control ya gibenta phang sepngi jonggri Yemen kemar khapru bat kaduria uretsi hakba nagalang uting Prime Minister Israel ulaong ba kane kajing siap missile ne kajing strike jong sipai IDF chapo gari Yemen ni sekiti jaka kadang deh kajing sedang kumba sipai Israel hanu benai bladab kila airstrike ya gawe ke airport kemudian po sana kanong ba jong gari Yemen hakba hakate kesngiru laj pian kajing yam uwe uhedu jong WHO lane udah direktor jong WHO bat menta om tang gari Israel ke strike ya ketika jakaan dari nagalang gari US bagari UK ru kila airstrike chapo Yemen ban attack ya kita gila no hadis kiba lajing gershana ne backup dagari Iran tetangan me nam tak ni video so subscribe ya kana ke channel ba phila ban issue ya gi pat video andang lon kombaong usar story tera London lara phiso tenan siatu lang sigi we lara phimso tenan siatu yanga khublei sibon